sa lažnim dokumentima prerušavati pritisak špijuna, ući tovare zabranjenih knjiga po raznim gradovima, organizirati bijeg protjeranih drugova, ispraćati ih u inozemstvo. Njenu stranu bila je postavljena tajna štamparija i kad su žandari saznali zato došli da izvrše pretres, ona je uspjevši da se čas prije njihova dolaska prilišli sobar i drašno srela na vratima kuće svoje gosti i bez obrtača, s lahkom maramom na glavi i s kančicom za petrole u rukama, zimi po strašnom radu prošla kroz cijel grad s kraja na kraj. Jednom je došla u tuđi grad svojim poznanicama, da se već pela po stepenicama, njihov stan primijetila je da je kod njih predsjed. Da se vrati natrag bilo je kasno, stoga je hrabro zakucala vrata, kada ispod stana poznanika i ulazeći sa svojim konjpregom nepoznatim ljudima otvoreno objasnilo svoj položaj. Možete me izdati ako hoćete, ali ja mislim da to nećete učiniti, rekla je s pouzdanjem. Oni su bili mnogo uplašeni, svu noć nisu spavali, čekujući svakog časa na kuću na vrata, ali se nisu odlučili da je izlaknu žandarima, već su im se ujutru zajedno s njom smijali. Jednom je prelišenu kavaljericu putovala u istom vagonu i na istoj klupi sa špijuna koji je tragao za njom i hvaleći se svojim okretnošću pričao kako to čini. Bio je uvjeren da ona putuje tim vlakom u vagonu druge klase, na svakoj stanici izgledaju i vraćajući se govorio je: ne vidi se, legla je da spava zacijelo i oni se umaraju, težak je to život kao i naš. Mati je slušala njene priče, smijala se i gledala je nježnim pogledom. Visoka, suha Sofija lako i čvrsto koračala putem vitkim nogama. U njenom držanju riječima i samo zvuku glasa, jako mukom, ali pouzdanom i cijelom njenom strastoj pojavi bila je mnogo duševnog zdravlja, vesele smjelosti, oči su je na sve gledale mladenački i svuda su vidjela nešto što je radovalo mladom radošću. Pogledajte kako je divan Bor, uzviknula bi Sofija pokazujući majci drvo. Mati bi se zaustavljala i gledala. Bor nije bio ni veći ni granitiji od ostalih. Lijepo drvo, s osmijehom bi govorila i vidjela bi kako se vjetar igra s jednim glasima na dušom ženi. Ševa, sive oči Sofijene, tople bi zaplatijele i njeno tijelo kao da sucigalo sa zemlje u susret muzici koja je nevidljiva, zvonila u jasnoj visini, ponekad bi se gibko sagibala da ubere koski cvet, pa je laki dodirba tankim brznim prstom nježno gladila drhtavu cvjetnu krunicu, ponekad bi pjevala što god tiho lijepo. Sve to vuklo srce k ženi svijetlih očiju i Mati se nekotice pripijala od nju trudeći se da ide upored, ali se katko do riječima Sofijeni nijednom javljalo nešto ošto. Majci se ono činilo suvišno i budilo u njoj zabrnutu misao. Neće se dopasti Mihajlu, ali poslije nekoliko časova Sofija je ponovo govorila jednostavno, iskreno. Mati joj je smiješući se gledala u oči. Kako ste još mladi, udahnući, rekla je ona. O, meni su već 32 godine, uzviknula je Sofija. Vlasova se osmijehnula.